Bengamana baphikin kanona izinqa bayalazudaba bengamana baphikin kanophusitata bayala yeba mfowethu umroza losinamsodidla ngishene ndamlenze ukuzana yebo sawubona sakwimpucuzeko ovela ubatshesi baphethe ngena kwimpucuzeko ngabe ngiyadlala lendlini donsolanga lemgodini wamcina wayamfowethu but omdala ngibona into eshamilengano walilizela yingathona matata walilizela wena yento eshamilengano walilizela yingathona matata umlaba ungenza umuntu sengiyolala yeba umcineka sengijalo bafethu umdumazi wegoso ngiyongena nalo ugodo lami lapho umcineka kocaca abafana bangaqathanga impela lonyaka atutshwala ngoba ngena mkhulumeli umntonga ganiwe ukhala ngotshwala mawuthi wentomba niganile ngani bavele bethi we imali iphelele otshwaleni mawuthi wensizwa niganile ngani bavele bethi we utshwala buphelele emalini kushutha abantu bonke bafuna amabunjwa bathi bafuna imfa ezimnyama bathi mcineka ndoda biza amabunjwa namabunjwa kaze phelele sanibona bafethu imfa ezimnyama le inkosi yomaskandi ngizobe ngilapha kwimpucuzeko ngizobe ngisho kanje unobuhle ngomi ngiyamthanda ngizoshada naye yangiphethe ngishindu ongiphethe luthe esandleni ngifaka wengavuka ngisaba ngoba ngiphethe luthe esandleni ngisaba angiphethe ngishindu Sensole never mangawe kataliwe mina yadla wangakithi bathina yasanga yasaphuza aphumeleni sensole never mangawe mfowethu siyaze lapho kwimpucuzeko khathalani lo amageza sikhanda ingoma eqhawe la ngihamba nethole hamba kahle bro lapho singifaka uwani ungithatha lapho producer Inditana yethu siyayazi iyadlala ingoma we ngeke bafana kushubile ngathi ngazuqembe ke Inditana yethu siyayazi iyadlala ingoma we 002 okay Inditana yethu siyayazi iyadlala ingoma we injani bro Sesizwe injani hayi Inditana yethu siyayazi iyadlala ingoma we Inditana yethu siyayazi iyadlala ingoma